uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika zirimo kotswa igitutu n'ibihugu by'inshuti zazo ngo zemere ko intwaro zahaye Ukraine nk'inkunga yo gukoresha mu ntambara zakoreshwa n'iki gihugu mu kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Muri iki cyumweru bimwe mu bihugu bisanzwe ari inshuti n'abafatanyabikorwa ba Ukraine bakaba n'abafatanyabikorwa ba leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko Ubufaransa ndetse n'Ubudage bagaragaje ko nta kibazo rwose intwaro baha Ukraine zishobora kwifashishwa mu kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Ubusanzwe abanyaburayi na Amerika bahaye intwaro nyinshi Ukraine, ariko zikaba intwaro zo kwikingira no kuburizamo ibitero Uburusiya bugaba kuri Ukraine. Gusa ntabwo bigeze bemera ko Ukraine yakoresha izo ntwaro ikarasa ku butaka bw'Uburusiya. Ni mu rwego rwo kwirinda ko Uburusiya bwavuga ko abanyaburayi na leta zunze ubumwe za Amerika babuteye. Ibi Vladimir Putin yabivuzeho rwose. Kuri we umunsi Ukraine izarasa ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje intwaro yahawe n'ibihugu Putin yita uduhugu duto two mu Burayi, ngo ingaruka zizahita zitangira kuza. Iraswa ry'Uburusiya bikozwe na Ukraine ni umuriro urimo kwenyegezwa na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Emmanuel Macron yari mu Budage, maze mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ko Ukraine ikwiye kwemererwa kurasa ku butaka bw'Uburusiya, ariko ikarasa ahantu bizwi neza ko ariho hari imbunda zirasa muri Ukraine, aho izo mbunda zishinze. Mu buryo bweruye rwose bwana Macron yemereye Ukraine gukoresha intwaro Ubufaransa bwayihaye ikarasa Uburusiya. Muri izo ntwaro Ubufaransa bwahaye Ukraine harimo na za misile ziraswa ku ntera nini. Mu magambo ye ati Abarusiya bahagarara mu birindiro byabo biri mu Burusiya bakarasa muri Ukraine. None ni gute tuzakomeza kubwira abaturage ba Ukraine ko tuzabarinda tukabarindira n'imijyi, kandi cyarimwe tukanababwira ko batemerewe kurasa ibisasu bibica bituruka? Ati ndatekereza ko dukwiye kubemerera kurasa ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya aho barasirwa. Gusa yavuze ko ingabo za Ukraine zitagomba kwemererwa kurasa ku bindi bice by'Uburusiya by'umwihariko birimo abasivile. Iki gihe umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Olaf Scholz nawe yahise yunga mu rya perezida Macron, avuga ko Ukraine ikwiye rwose kwemererwa kurasa mu Burusiya igihe cyose yaba yubahirije amabwiriza izahabwa n'abayiha ubufasha ari bo Burayi na leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi ntambara yaba igiye gufata indi sura. Bwana Scholz yavuze ko rwose Ukraine yemerewe n'amategeko mpuzamahanga kwirwanaho no kwitabara. Impamvu nyamukuru yatumye ibihugu by'Uburayi biha Ukraine intwaro ariko bikayibuza kuzirashisha mu Burusiya nuko mu buryo bweruye Uburusiya bwahita buvuga ko buri mu ntambara n'umuryango wa OTAN, maze intambara igafata indi sura ndetse igafata indi ntera, ibyo bamwe badatinya kuvuga ko byavamo intambara ya gatatu y'isi. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine we ntabwo yasibye gusaba uburenganzira ibihugu by'Uburayi bimuha inkunga, uburenganzira bwo kwagura aho yemerewe kurasa, bakamwemerera kurasa mu Burusiya. Leta zunze ubumwe za Amerika nk'umuterankunga munini wa Ukraine izo zakunze kubuza iki gihugu gukoresha intwaro zigiha mu kurasa Uburusiya. Icyakora mu bitekerezo bisa naho byerekana ko hashobora kubaho impinduka, umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken ku wa gatatu yavuze ko Amerika izakomeza guhuza no guhindura inkunga ifashisha Ukraine, bisa naho bishobora kuzatinda Ukraine ikemererwa kurasa mu Burusiya. Icyakora Blinken yongeye gushimangira ko kuri ubu Amerika itigeze ifasha Ukraine gutera imbibi z'Uburusiya ikoresheje intwaro za Amerika. Ubu Ukraine ikomeje guhangana n'ibitero by'Uburusiya mu burasirazuba bw'igihugu. Ni mu gihe umujyi wa Kharkiv wagabweho ibitero byica abantu benshi mu byumweru bike bishize. Ni ibitero by'ibisasu birasirwa mu birindiro by'Uburusiya biri hakurya y'imipaka ya Ukraine mu Burusiya nyine. Bwana Blinken mu ruzinduko rwe mu Burayi yakurikiranye cyane amagambo ya Emmanuel Macron asaba ko Burayi na Amerika bakwemerera Ukraine kurasa mu Burusiya. Blinken mu buryo bweruye ntabwo yigeze ashyigikira iki gitekerezo cya Emmanuel Macron. Mu cyumweru gishize umuyobozi wa OTAN Jens Stoltenberg yabwiye ikinyamakuru The Economist ko Burayi na Amerika bagomba kwemerera Ukraine kwirwanaho ikubita ibirindiro bya gisirikare mu Burusiya. Ati Ukraine ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, kandi ibyo bikuyemo kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Mu mezi make ashize perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko bidakwiye rwose na gato ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishyiraho imipaka ku ikoreshwa ry'intwaro biha Ukraine. Kuva intambara itangiye Uburusiya bwarakajwe cyane n'intwaro zo mu burengerazuba bw'isi zikoreshwa na Ukraine. Ibi bituma abategetsi mu Burusiya bemeza ko mu buryo bweruye rwose barimo kurwana n'Uburayi na Amerika. Mu Burayi
cyane cyane muri ibyo bihugu bito cyane bagomba kumenya ibyo barimo bakina nabyo. Ni amagambo ya Bwana Putin avuga ku byo kwitegura kurasa Uburusiya hakoresheje intwaro zitangwa n'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Mu byumweru bibiri bishize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yagaragarije ubutegetsi bwa Ukraine ko igihugu cye kizi neza ko Ukraine iri mu bihe bikomeye bisaba ubufasha bwihutirwa. Agaragaza ko igihugu cye kiri mu nzira zo kohereza byihutirwa icyiciro gishya cy'inkunga za gisirikare. Mu nama Blinken yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba i Kiev, yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden burimo gukora byose bishoboka kugira ngo butange vuba bishoboka indi nkunga muzo bemereye Ukraine mu kwezi kwa kane. Iyo nkunga yo mu kwezi kwa kane ni miliyari 61 z'amadolari ya Amerika inteko ishinga amategeko ya Amerika yemereye Ukraine yo gukoresha muri iyi ntambara. Ni amadolari ubutegetsi bwa Kiev bwari bwarasabye cyane, bukemeza ko aramutse atabonetse rwose Ukraine yamanika amaboko imbere y'umwanzi wayo Uburusiya. Iki gihe ubwo Amerika yatangaga iyi nkunga kuri Ukraine, yanafashije ibindi bihugu by'inshuti biri mu ntambara. Nk'ubwo inteko ishinga amategeko ya Amerika yanahise inemeza ko hari miliyari 26 na miliyoni 400 z'amadolari zizahabwa Israel mu ntambara irimo kurwanamo na Hamas. Hakiyongeraho n'izindi miliyari 9 na miliyoni 100 zo gufasha abaturage bahunze Gaza kubona imibereho. Hari kandi inkunga ya miliyari 8 na miliyoni 100 yo gufasha ibihugu by'inshuti za Amerika byo mu nyanja ya Pacifique, igice cya Aziya. Ibyo bihugu birimo Taiwan. Iyi Taiwan bagiye kuyiha n'intwaro ngo izihagarareho Ubushinwa niburamuka bushatse kuyikora nk'ibyo Uburusiya bwakoze Ukraine. Intego ya Amerika ni ugukoma mu nkokora Ubushinwa ngo budakomeza kugira ijambo muri kariya gace k'isi. Kubirebana na Ukraine, benshi barimo kwibaza icyo Uburusiya bugiye gukora. Mu mezi make ashize, abasirikare b'iki gihugu ni ukuvuga Uburusiya bari barimo kurasa ibikorwa remezo bya Ukraine mu rwego rwo kuzayibuza kubona aho izahera yitabara igihe Uburusiya buzaba yigabyeho ibitero bikomeye cyane. Inkunga ya Amerika kuri Ukraine yemejwe hashize igihe gito hari abantu bagabye igitero ku nzu y'urubyiniro mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Inzu yarimo Abarusiya benshi bahasize ubuzima. Abo bagabye igitero bose uko ari 4 barafashwe kandi bafatirwa mu nzira igana muri Ukraine. Babwiye inzego z'Uburusiya ko bari baturutse muri Kazakhstan. Ni ikintu cyatumye isigira impungenge z'uko kwihorera kwa Putin kuzakoranwa uburakari n'ubukana bwinshi cyane. Uku kwihorera kwaba kwaratangiye. Muri iyi minsi Uburusiya bwarashe cyane umujyi wa kabiri munini muri Ukraine, umujyi wa Kharkiv. Mu byumweru bibiri bishize, Uburusiya bwagabye kuri uyu mujyi igitero gikomeye gitunguranye cyane. Ni nacyo gitero kinini kandi gitunguranye cyagabwe n'Uburusiya kuva intambara yatangira. Nyuma yaho Uburusiya bwatangiye kugaba ibitero simusiga byigarurira uduce dutandukanye ugana ku mujyi wa Kharkiv. Ndetse na Amerika yahise itangira kohereza intwaro ziremereye muri Ukraine igamije kuramira ingabo z'icyo gihugu zarimo zikubitwa inshuro mu buryo bukabije cyane. Ibi bigomba kuba biri no mu bituma Ubufaransa bukomeza gusaba ko Ukraine yakwemererwa gukoresha intwari habwa mu kurasa mu Burusiya. Gusa ku rundi ruhande byemezwa ko ibingibi Ubufaransa bubiterwa n'umujinya bufitiye Uburusiya. Uburusiya bukomeje kwigarurira imitima y'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika byahoze bikorana n'Ubufaransa bya hafi. Ibihugu nka Niger, Burkina Faso ndetse na Centrafrica. Ni ibihugu mu buryo bweruye bikorana n'Uburusiya kandi umutima wabyo warahoze ku Bufaransa. Muri aya mezi make ashize nibwo Perezida Emmanuel Macron byagaragaye ko yagiriye umujinya mwinshi cyane Uburusiya, ndetse mu Burayi bwose niwe mu perezida watanze igitekerezo cy'uko Uburayi bwakwishyira hamwe bukohereza ingabo muri Ukraine gufasha abanya-Ukraine kurwanya Uburusiya. Ibi bihugu byinshi byarabyanze. Nyamara iyi ntambara igitangira mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2022, Emmanuel Macron yagerageje gufasha mu gukemura iki kibazo cya Ukraine n'Uburusiya, ariko bigakorwa binyuze mu nzira y'ibiganiro, diplomasi. Nk'ubwo mu mpeshyi ya mbere iyi ntambara igitangira, Emmanuel Macron yavuze ko atari byiza rwose ko Uburusiya bwakozwe isoni kandi ko ari ingenzi cyane ko umutekano w'Uburayi usigasirwa, bityo rero kwakwiye gukoreshwa inzira ya diplomasi iyi ntambara igahagarara. Nyamara guhera mu mpera z'umwaka ushize imvugo ya Macron yarahindutse cyane, izamo umujinya mwinshi cyane. Icyo gihe nibwo yatangiye kumvikana avuga amagambo akomeye.
we icyo ashaka ubu ni uko Uburayi na Amerika bakora ibishoboka byose Uburusiya bukababazwa kandi bukababazwa cyane. Nk'ubwo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo bwa mbere yavuze ko Uburayi bukwiye guhuriza hamwe ingabo maze zikajya muri Ukraine kuyitabara. Ni igitekerezo cyarakaje cyane Vladimir Putin ndetse giteshwa agaciro n'ibindi bihugu by'Uburayi na Amerika bahuriye ku mugambi wo gushyigikira Ukraine. Mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 5 ubwo yari Prague muri Repubulika ya Czech yanagiye kure cyane avuga ko Uburayi budakwiriye kuba ikigwari mu maso y'Uburusiya. Ni nkaho yakavuze ko Uburusiya buzasuzugura Uburayi nibukomeza kubujenjekera. Uyu mujinya wa Macron ku Burusiya wagiye uzamuka mu gihe ingabo za Ukraine zakomezaga kugenda zitsindwa ibitero. Ibikoresho byagendaga bizishirana kandi inkunga ya Amerika igakomeza gutinda. Byemezwa kandi ko uyu mujinya wagiye uzamuka uko Uburusiya bwakomezaga kugaba ibitero by'ikoranabuhanga mu bihugu bimwe na bimwe byo mu muryango umwe bw'Uburayi birimo n'Ubufaransa ubwabwo. Gusa umuntu wabanje kuvuga ko Ubufaransa bwarakariye Uburusiya kubera ko ibihugu byinshi bya Afurika bikoresha igifaransa bikomeza gutera umugongo Ubufaransa bikirebera Uburusiya ni Vladimir Putin ubwe. Mu kiganiro n'itangazamakuru yatanze ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, Perezida Putin yaragize ati buriya burakari mubona bushingiye ku marangamutima yo gutakaza inshuti nyinshi muri Afurika kandi izo nshuti ze zigahitamo kwikoranira n'Uburusiya. Ati ikibazo Ubufaransa bufitanye n'Uburusiya ntabwo kiri muri Ukraine. Ati ni ikibazo kiri ahandi by'umwihariko kiri muri Groupe Wagner. Yavuze ko abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika bashatse kugirana amasezerano y'ishoramari n'Uburusiya kandi bakanga kuyagirana n'Ubufaransa. Ati ibyo byaramubabaje cyane rwose. Ati kandi Uburusiya ntabwo bugifitiye impuhwe na nke y'Ubufaransa. Uyu munsi Ubufaransa burimo burashaka amajwi mu Burayi, amajwi yo kwemera ko intwaro bahaye Ukraine zakoreshwa mu kurasa ku Burusiya, kandi birasa naho yamaze kubona umuyoboke ari wo Budage. Ubufaransa bwa burimo gushaka gukoresha Uburayi na OTAN mu gutangiza intambara ku Burusiya bugamije kwihorera kubw'inyungu zabwo zakandagiwe n'Uburusiya. Uburusiya bwiteguye kugera kure kungana iki mu kurwana iyi ntambara. Zelensky yavuze ko Ubufaransa n'Ubudage bafite ubushobozi bwo guhindura uburyo intambara irimo kugenda kugeza ubu. Nibaramuka bamuhaye indege z'intambara zigezweho, ibifaru na za misile, nta kabuza Uburusiya buzatsindwa bidatinze. Ubufaransa n'Ubudage bamwemereye ubufasha, ariko ntabwo byasobanutse niba ibyo bazamuha ari indege z'intambara asaba. Indege z'intambara Perezida Zelensky asaba ni zakozwe n'Abanyamerika zitwa General Dynamics F-16. Zakozwe mu mpera z'ikinyejana cya 20. Indege nk'izi z'intambara bazita avion de chasse. Ushatse wazita indege z'impigi kubera ko ubushobozi zifite mu kwiruka no kurasa buziha ububasha bwo guhiga ibifaru n'abarwanyi bose bo ku butaka ndetse n'izindi ndege z'intambara zikaba zahagarikira ubuzima abarwanyi batari bake. Mu 1965 nibwo igisirikare kirwanira mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye gukora ama F-16. Bazikoreye ahantu hatandukanye. F-16 ifite radar cyangwa se bya byuma bishobora kureba aho izindi ndege ziherereye mu kirere. Radar zikora neza cyane kandi kagira za missile longue portée. Ni ibisasu bishobora kuraswa mu magana y'ibirometero bikaraswa ku butaka cyangwa se mu mazi biri ku muvuduko munini cyane, kandi bikaba bifite ibyago bike byo kudahamya kubera ko biba biyoborwa na za radar zo kuri iyo ndege, ku buryo ari ibisasu bigenda bizi icyo bishaka bikagisekura nta guca ku ruhande. F-16 ipima metero 15 z'uburebure. Ibaba ryayo ripima metero 9. Ifite umwanya umwe wo kwicaramo, igendwamo n'umuntu umwe. Iyo bayaksereye cyane isohora ibyotsi bipima kilonewton 130. Ibihita biha umuvuduko ukubye uwijwi inshuro ebyiri. Ubwo ni ibirometero birenga 2500 mu isaha imwe. Ifite kano cyangwa se iriya minwa y'imbunda yikaraga ku buryo yarasa mu cyerekezo icyo ari cyo cyose igihe icyo ari cyo cyose. Ku mababa yayo ifite umwanya urasa za bombe cyangwa misile. Ni indege y'intambara itaremereye kubera ko ipima 10,000 byonyine. Ishobora gufata ikirere igihe icyo ari cyo cyose hatitawe ku miterere y'ikirere, imvura yabigwa cyangwa izuba ryaba riva. Imwe igurwa miliyoni ziri hagati ya 12 na 35 z'amadolari ya Amerika. Kuva izi ndege zatangira gukorwa mu myaka za 70 hamaze gukorwa F-16 zitarenga 4,600. Umwanya umupilote yicaramo
ushobora kuvaho igihe icyo ari cyo cyose, ku buryo igihe bamurasheho ari mu kirere ashobora kuva muri iyo ndege byoroshye. Ifite ikoranabuhanga ry'uko umupilote ashobora kumenya aho intwaro ziremereye ziherereye muri icyo kirere cyangwa ku butaka. Abayitwara bakunda kuyita Viper bitewe n'uko babona ifite imiterere nk'iy'impiri. Uburyo yoroshyemo mu buremere biyiha ubushobozi bwo gukwepa ibisasu mu buryo butayigoye. Irihindukiza mu kirere ikibirindura inshuro nyinshi zishoboka. Izi nizo ndege Ukraine ishaka ko Burayi na Amerika bayiha kugira ngo ishobore guhangana n'Uburusiya. Mu minsi yashize Perezida Zelensky asa n'utarumvikanaga cyane na Perezida Macron w'Ubufaransa bitewe n'uko Zelensky yavugaga ko Macron akomeza kuvugana kuri telefone na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ubu Perezida Zelensky yabwiye ikinyamakuru Le Figaro ko atekereza ko Perezida Macron yahindutse. Ibi ngo abishingira ku kuba Ubufaransa burimo kugaragaza ubushake bwo gushyigikira Ukraine ngo itsinde urugamba. Ikindi, Perezida Macron ngo aherutse gushyigikira Ukraine ubwo yasabaga Ubudage kuyiha ibifaru bya Leopard 2. Leopard 2 nicyo gifaru cya gatatu ku rutonde rw'ibifaru 10 bikomeye ku isi. Leopard 2 zakozwe n'Abadage guhera mu myaka ya za 90. Ni igifaru gipima metero 9 z'uburebure, kigapima toni 60 z'uburemere. Gishobora kujyamo abasirikare 4. Gifite moteur ipima chevo 1500. Gishobora kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 68 ku isaha. Gifite ubushobozi buhambaye bwo kutamenwa n'amasasu no kwihanganira umuriro. Gishobora kunyura hejuru y'ibintu bipima metero 1 y'uburebure. Ni ukuvuga ko kunyura hejuru y'imodoka bidashobora kuba ikibazo kuri iki gifaru. Gishobora kwambuka amazi apima metero 2 n'igice z'uburebure. Ibi bifaru byakozwe n'Abadage bwa mbere. Babifiteho uburenganzira bwose, ndetse igihugu cyose babigurishije ntabwo kiba cyemerewe kubigurisha ahandi cyangwa kubitanga Abadage batabitangiye uburenganzira. Ngiyi impamvu mu minsi yashize Ukraine yatakambiraga Abadage ngo bayihe ibi bifaru. Ukraine ibona ibi bifaru nk'intwari ikomeye izayifasha kwinjira mu mirongo y'ibirindiro by'Uburusiya. Perezida Zelensky avuga ko aramutse abonye ibi bifaru 300 byamworohera gutsinda Abarusiya. Uburusiya bufite ibifaru byitwa T-90 ari nabyo barimo gukoresha mu ntambara barwana na Ukraine uyu munsi. Byaratinze, ariko Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza kwemera guha Ukraine ubwoko bw'ibifaru yasabaga. Ubudage bwabahaye Leopard 2 mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Ukraine ibifaru byo mu bwoko bwa Abrams 31. Ubudage bwanemereye ibindi bihugu by'Uburayi bifite ibi bifaru bya Leopard 2 bishaka guha Ukraine kubiha nta kibazo. Ubwongereza nabwo bwemeye guha Ukraine ibifaru 14 byo mu bwoko bwa Challenger 2. Kuva intambara yatangira, ibihugu 30 bimaze guha Ukraine ubufasha bwiganjemo ubw'intwaro n'amafaranga. Inyinshi mu ntwaro Ukraine yahawe nk'inkunga, abanya-Ukraine ntabwo bazi kuzikoresha. Nka F-16 barimo basaba Uburayi, bivuga ko kugira ngo wige kwitwara bisaba abasirikare ba Ukraine kubyiga mu gihe cy'amezi 6. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zishobora kubafasha bakamenya kuzikoresha mu mezi 3. Abanyamerika banatangiye kwigisha abanya-Ukraine gukoresha ibifaru babahaye bya Abrams. Mu mezi yashize Turukiya yagurishije Ukraine drone cyangwa se ndege z'intambara zitagendamo abapilote zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2. Izi drone usibye kurasa zinakora akazi ko kureba hari intwaro ziremereye cyangwa se ingabo z'umwanzi ziherereye. Ziguruka mu kirere muri metero 7600 hejuru iriya. Iyi ntambara igitangira, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye Ukraine ubwoko bw'ibisasu byitwa M777 Howitzers. Biraswa nibura mu birometero 40. Bagishyiramo aho bashaka ko kigwa kubera ko gikoresha ikoranabuhanga rya GPS kikagenda kikagwa neza neza aho bagitumye. Bana bahaye byitwa NLAW byagenewe kurasa ibifaru. Ibi kubirashisha bisaba amahugurwa y'umunsi umwe. Perezida wa Ukraine yahawe umwanya ageze ijambo ku badepite mu Bwongereza mu nteko ishinga amategeko. Kuvugisha abadepite biba ari ukuvugisha abaturage. Yabwiye abo badepite ko abashimira cyane ubufasha bwabo, ariko anabasaba ubundi bufasha. Mu Bwongereza guha umunyamahanga umwanya wo kugeza ijambo ku badepite mu ngoro yabo ya Westminster ni icyubahiro gikomeye, kandi bikorwa mu bihe bidasanzwe gusa, cyane cyane mu mage ku gihugu runaka cy'inshuti.
mu mwaka ushize umwami Charles wa gatatu yarabikoze nyuma y'iminsi mike nyina atanze. Mu 2010 Papa Benedict wa 16 nawe yagejeje ijambo kuri aba badepite muri Westminster ubwo muri kiliziya harimo ibibazo bikomeye byanatumye yegura mu myaka 3 yakurikiyeho. Mu 1996 yari perezida wa Afurika y'Epfo Nelson Madiba Mandela wahawe uyu mwanya nyuma y'imyaka 2 gusa abaye perezida wa mbere w'umwirabura uyoboye Afurika y'Epfo na nyuma y'imyaka myinshi ya politike y'ivanguraruhu ya apartheid. Mu 1950 yari General Charles de Gaulle w'Ubufaransa wahawe uyu mwanya ni nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Undi wahawe uyu mwanya ni Perezida Volodymyr Zelensky, ingingo ishimangira umwanya Uburayi buhaye intambara y'Uburusiya na Ukraine. Haribazwa niba Uburayi buzemera guha Ukraine ibyo ishaka byose kubera ko ifite urutonde rurerure rw'ibyisaba. Bimwe yarabihawe nubwo bitari ku muvuduko yari yizeye. Ubwo yagezaga ijambo ku badepite b'Ubwongereza, Perezida Zelensky yaje yitwaje kasike ya gisirikari y'abapilote b'intambara ba Ukraine ayihereza Perezida w'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Yari yanditseho ngo dufite ubwigenge ni muduha amababa yo kuburinda. Ubutumwa bwiza bwo gusaba indege z'intambara. Nubwo Ubwongereza bwatanze ubufasha bwinshi cyane cyane ubw'intwaro kuri Ukraine, ariko kuri iyi nshuro nta kintu gifatika Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yemereye Zelensky. Bitekerezwa ko Abongereza batahise bamwemerera indege z'intambara kubera ko kwigisha abapilote bazo kuzikoresha bitwara igihe kinini. Ikindi kuzitaho bisaba akazi kenshi kakorwa n'abayenjeniyeri b'Abongereza. Ikindi nuko hari impungenge ko indege z'intambara Ubwongereza bwa Ukraine zishobora kutagira ikintu kinini zikora imbere y'iz'Abarusiya. Bamwe mu bayobozi mu Bwongereza no mu bindi bihugu by'Uburayi baravuga ko Ubwongereza n'Uburayi bakwiye guhita baha Ukraine ibyisaba kubera ko irimo kurwana ku mirongo y'Uburayi ibuza Uburusiya kwigarurira ibindi bihugu by'Uburayi. Ikindi kandi bakagaragaza ko Ukraine irimo kurwanya indangagaciro z'Abanyaburayi.